Prvi podatak tiče se pitanja u upitniku, gde smo prosto pitali, dakle, najopštije pitanje, ali prosto smo pitali ispitanike koliko je korupcija, u kojoj meri je to izražen problem. I naravno vidjet ćete taj procenat njih koji smatra da je izražen problem vrlo visok, je li tako? Dakle, 28,1% kažu veoma izražen problem i uz 36% njih koji kažu da je izražen problem. Dakle, kumulativno to je 64%. Dakle, to je jako visok procenat građana. Međutim, ako pogledate taj procenat u odnosu na 2013. godinu, on je nešto niži. Dakle, 2013. godine kumulativno onih koji kažu da je korupcija veoma izražen problem bilo je 71,7%, a sada je to 64% građana. Dakle, to jeste nešto niže, ali molim vas da razumemo podatak i da je to veoma visoko. Dakle, 64% od svih građana, vidite, u čitavu distribuciju uključeni su i ovi koji su bez odgovora, dakle, oni nisu isključeni, jel okej? Dakle, vrlo je visok procenat, u smislu nemojte da nas trend na neki način, da nam skrene pažnju da je taj procenat nizak. Pitanje je vrlo direktno, dakle, da li po njihovom uverenju, da li bi javni službenici uzimali novac ili poklone, i, dakle, tu su dati modus iz jedne isto tako međunarodne standardizovane skale, Rose Ackerman skale, dakle, gde smo ponudili ispitanicima da se opredele za jedan od odgovora, gde kažu skoro ni jedan javni službenik to ne radi, to rade samo neki javni službenici, to rade veliki broj javnih službenika, to rade gotovo svi javni službenici, jel da, i naravno oni koji nemaju stav i ne mogu da odgovore na to pitanje. I da, dakle, pazite ovo, podatak šta kaže, da skoro niti jedan službenik to ne radi, samo 4,5%. Dakle, samo 4,5% građana smatra da skoro ni jedan javni službenik to ne radi. Da to rade neki javni službenici, 30,1%, da to radi, pazite, veliki broj javnih službenika, gotovo identičan podatak, 30%. To rade gotovo svi, dakle, gotovo svi javni službenici, 14,1%. Sve ove vrednosti su jako visoke. Dakle, jako visoke. Građani su prosto uvereni da veliki broj javnih službenika uzima novac ili poklone kao kontrauslugu, za ono što imaju raditi. Dodatno, i ono što je možda još veći problem, jeste pozitivan, odnosno negativan trend, sve zavisi sad da li tretiramo brojčano ili vrednostno, je li tako? Dakle, veći je broj građana koji smatra da javni službenici uzimaju novac i poklone danas, nego što je to bio slučaj pre 4 godine, jel da? Dakle, numerički trend je pozitivan, suštinski trend je negativan, dakle, u smislu korupcije i onoga što se po mišljenju građana dešava u društvu. Onda smo ih naravno pitali, dobro, na osnovu čega vi tvrdite to što tvrdite, šta su vaši izvori informacija? I onda smo ponudili veliki broj opcija, svaka od njih pojedinačno, oni su se opredeljivali, dakle, da li to jeste ili nije izvor informacije. I vidjet ćete da je veliki broj stvari ovde gde oni uzimaju kao referentan izvor informacija za svoja stanovišta i svoje stavove o korupciji. I ovo su jako visoki procenti, jeli? Znači, 55% kaže, pa ja to mislim na osnovu onoga što sam pročitao u novinama, čuo, jel tako, u medijima i tako dalje, televiziji i radio. 53,3% kaže onome što ljudi najčešće govore, dakle, ono što je neformalna komunikacija. 64% kaže na osnovu iskustva onih kojima verujem, dakle, ljudima kojima verujem. I onda jedan podatak koji je neindikativniji i to je uz, naravno, jedan slajd koji ću vam pokazati kasnije, po meni, dakle, po mom sudu, najindikativniji nalaz ovog istraživanja, dakle, na osnovu ličnih iskustava. Dakle, 66,9% građana, dakle, kaže na osnovu ličnih iskustava tvrdim to što tvrdim, to je jako visok procenat. I naravno, taj procenat, ako pogledate analizu trenda, to je ovaj plavi line, plava linija, vidite da je to što su lične iskustva, dakle, sa nekih 40% 2013. godine poraslo na 66,9% ove godine. I to je jedna veoma dramatična razlika, no s obzirom da smo se iskustvima bavili u jednom posebnom pitanju, ono što je analitički deo, to ću vam izložiti kad budemo došli do tog slajda. Ovde samo najava, dakle, na činjenicu da su lična iskustva građana Crne Gore postala ključni izvor na osnovu koga oni procenjuju da li ima korupcije u društvu.